Bongeye kwishima kubana namwe hano kuri Cukumbura Ukuri TV, televiziyo yacu, televiziyo yanyu, ibifuriza amahoro n'imigisha. Tugarutse twihuse hano ku kibuga cy'imirwano, ibintu birakomeye. Hapa sasa risasi na kifu na maiti, ibintu byamaze kuba bibi cyane hano ku butaka bwa Kongo. Mbanje kubashimira ko mugira uruhare wo kubana natwe, ariko aya makuru arashyushye. Goma abaturage batangiye kuyivamo birukanka kubera ibisasu karahabutaka, ibintu byakomeye. Umujyi wa Goma uri mu maboko, uri muri wanted, ibintu birakomeye. Noneho abahibu ndetse wazarendo ndetse ingabo z'u Burundi bakamejeje bacyaza ibyuma, ibintu byakomeye hano ku kibuga cy'imirwano. Noneho ntabwo ari bya bindi muvuga ngo amakuru muyakura he, ibintu birakaze. Magingo anga y'abahibu bamaze kuba jetiri, abahibu babaye drago. M23 yatangiye gukubitwa hatatake, nukuvuga ngo Sake tayari Sake byamaze kuba mahwi ku muhanda, wamaze kuba bloke ibirometero 20 ndetse n'umujyi wa Goma. Kibati inkundura n'inkundura, ariko nimba ugezaho bwa mbere kanda subscribe, nimba ari ubwa mbere, nimba tumenyeranye kanda like ku kiganiro usanzwe ukurikira mugezwaho na Pasiteri Habimana Joel. Iki kiganiro rero kigena n'intambara, mba ndahangaha mbabwira ati ibintu byifashe gute kuri iki kiganiro no kuri aya makuru mba mbagezaho. Nukuvuga ngo hano muri Kibati M23 irakubitwa bya bindi zimwe bita ngo nurukubitwa, zimwe Yesu yasigaje atakubiswe, zikubiswe M23. Abana b'abahibu bamaze kurya inzembe, barashaka Goma libere, Bukavu libere, Masisiyo nayitangura libere. Ahanga buhumba yo tombe, Kibati ni tombe. Ndababwiza ukuri, noneho wagira ngo abajenerali basaze ba FARDC, urugamba barupanze neza. Ahangaha abana bisize ibintu bimeze nk'ibi, nuvuga ngo bameze nk'ibisimba. Murabona amafoto aho ngaho, babazungu barimo indani, babazungu barimo muri contre attaque. Ahangaha imirwano imeze nabi. Ahangaha Rubaya ibirometero 3 km Rubaya tombe, 3 km Rubaya tombe, Rubaya tombe, Rubaya tombe, Rubaya tombe, Rubaya yewe Rubaya finale M23 korosi. Ni ibintu byanyu byo kuba mufashe Goma mukongera mukayirekura. M23 igiye kongera kurekura Goma, M23 igiye kongera kurekura Goma. Bantu banjye, M23 igiye kongera kuva muri Goma. Aha rero kuri risasi na kifu na maiti hano ku kibuga cy'imirwano, nuko imirwano yarimbanije. M23 ikintu iri bukore ni ukwiropuriya. Kwiropuriya ni ukuva mu birindiro hataraza ikibatsi cy'umuriro. Mubaza abantu bari Kibati ikibatsi ari kubona, mubaza abantu bari Buhumba ikibatsi babonye. Hagiye kuba tombe, ibintu byakomeye cyane hano, ibintu byamaze kuba amagasa. Abasirikare b'inyeshyamba noneho banze kwirirwa barwana cyane, bamaze kuvuga ati twe turetse kurwana, bisubirira inyuma. Nta tegeko babahaye, bonyine bihaye tegeko. Ntago turi burwane n'ibikompura n'ibishari de komba busheringa hano, bonyine bihaye tegeko bisubirira inyuma. Biri uvuke biramwe n'abafande babo. Ahangaha kuri Cukumbura Ukuri TV turasanga urugamba impamvu rumeze gutya ari imberenge, nuko ngabasirikare babuze makenga. Nta mushara M23 gutanga, nta mushara, hakuna franga, hakuna pesa, ata sanzairi
100 francs congolais. Hakuna. Sanzaire amazayire yake amazayirwa nta na sanzaire bari kubona hari y'umushara habinje cy'icumi. Rubaya 3 metre 3 km Rubaya karibu abaturage bamaze gutangira kwakira iyo bita FARDC. Noneho bazanye abahibu bazaba none ikindi noneho gisegete yareme asandaza isandugu yose yaguza mantibar. Abasirikare bose ba Kongo, abasirikare b'abarundi bose bambaye mantibar bimeze nk'ibijire amunura mu gutyo tukazana abahano n'ikindi hano yakubita isasu ligasimbuka. Yaguza amajire n'ibintu bimeze nk'ibifite nani hano yabaguriye amajire kuko yabonye ko abasirikare biwe bashobora kwasiguza kuko intambwe bagiye gukora ni ntagatifu geri mondial. Aha rero ubu ngubu ndababwiza ukuri imirwano yahinduye isura. Bandeko na ngai bana mboka combat exacte libre ngana monio wa soda wa M23 wa Kimimbangu oyoki wa soda wa M23 wanakimbia vita papa, wanakimbia vita. Rubaya hodi, karibu Rubaya, karibu. Tunapokea nyinyi wote wahibu, tunapokea hapa sasa. Kulisasi ahindambara yamaze kuvuzuha. Abasirikare noneho ngajya mu veturangira reka ni korosi mushaki. Ibirindiro bibereyaho kubera isasu sasa. Kura risasi na kifu, kura risasi na maiti, kura risasi na kifu, kura risasi na maiti. Ano rero M23 yamaze gutsindwa. M23 yatsinzwe. M23 ikindi ribukore igiye bagusaba imbabazi FARDC. Birashoboka buga muri politiki nta mwanzi uhoraho. Ejo wabona amakinga ari umugabo w'ingabo za Kongo. Mwari muzi soko Kabila ashaka gusuzana na makenga. Bakamucungira umutekano nubwo bamufungiye mu rugo. Mwari muzi ko byakunda. Ubu rero no kuri risasi na kifu na maiti FARDC yamaze gufata ibice byose 3 km. Rubaya yafashwe 3 km kandi abaturage banakoze n'imyiba bari kuvuga ngo muri hehe. Abaturage bamaze kwiyumvamo ko byarangiye. Rubaya yamaze kubatombera Rubaya. Ubu rero ahantu 20 km n'umujyi wa Goma, 20 km n'umujyi w'iki wa Goma, Sake Grama Vita Grave, ibirometero 20 ku mujyi wa Goma. Mujyi wa Goma urasumbirijwe. Abantu bafite amafaranga yabo bamaze guhita bava mu mujyi w'iki wa Goma. Ndababwiza ukuri intambara yaba yakasa mutwe. Amakamyo ibihumbi n'ibihumbi. Ngewe mfite amakuru ko hari habari 50. Ibihumbi 50 bibaze nawe. Ibihumbi 50 by'iki by'abahibu n'ingabo za Kongo. Ibihumbi 45 by'iki by'abasirikare biki. Abo ni abayirubaya bashaka gufata Rubaya. Mujye munyumva neza by'abazarendo. Hari yahonyine muri Kivu ya ruguru FARDC ifite abasirikare bakabaka ibihumbi 800 byo gufata Goma. Ibihumbi 800 mana we, ibihumbi 800 haraburaho 200 babasirikare miliyoni. Ibihumbi 800 byo gufata Goma byonyine byanyanyagiye, byakoze utugurupe biri gutera ahantu hose. Bavuze ngo M23 ihashyize intwaro bagahita bajya gusenyagura. Ibihumbi 800 wa soda wa Kongo 800 personnes
nasema mzuri français awame yarisha na yaribu 800 personnes 800 mili jeshi hasa no ngubu rero uvuga ngo hariya wazarendo yiri kwigurukira M23 n'abasirikare bagiye nondo M23 abasirikare baguse makenga abasirikare bakize makenga abasirikare bari ko bazajya amaramfu n'ababata abasirikare bagiye bageze rubayuri bari he ibirometero 20 abasirikare baherero mu makenga sana abasirikare bari 20 km 3 km 20 km 3 km Rubaya 3 km 20 km Goma hapa sasa amasasu umuntu bari kumutsindagira n'isasu bakamwongera irindi bakamutsindagira mirindi agahita yiryamye hasi murakoze bayi nukunangana karagace wakariraga iki bayi imirwano yamaze kuba akasa mutwe Yero ahangaha noneho na bya binyamakuru bivuga neza M23 nabyo byamaze kwemera ko intambara yabaye urugamba rwabaye imberenge ko bikomeye Sake Goma Sake Masisi Sake nakubwiza ukuri 20 km abanyagoma bamaze kumenya kuko byamaze kuba barabara Rubaya bamaze kuvuga kuko bizarangiye mukana babwiraga ibirometero karibu 5-6 ubu ni 3 km nabwiraga Kibabi none uyu munsi ni danger intambara yahinduye isura bihinduye isura ngwinurebe bihinduye isura ngwinurebe bihinduye isura ubwumvikane murabona buhari murabona gisegeti ari buze kumvikana na impamvu bihinduye isura leta zunze ubumwe za Amerika zishyize imbaraga muri iyi ntambara kuyirangiza kugira ngo butitwa abayobozi kabeba batamwita ubuyobozi buciritse budafite imyanzuro runaka aha rero niyo mpamvu bahise basimbuka parakomando abahibu bahise basimbuka binaga muri Sake binaga muri Rucuro binaga nakubwiza ukuri ubu noneho risasi na kifu na maiti nimba ugeze aho bwa mbere kanda subscribe kanda like kanda sharing ibiganiro ubwira umuntu uti ibintu byahinduye isura yahigaga bayirijanja andi makuru yiruka ku rugamba nuko magingo yangaya hariya mu bice bya Kavumu naho rwongeye kwambikana rwabuze gica mu bice bya Kavumu rwongeye kwambikana risasi na kifo na maiti yongeye tena kuvumbuka hariya muri Kavumu rero byongeye kuba bibi cyane muri iri joro haje wazarendo nyinshi zigenda zikora iki zikora ama operation ya karahabutaka ndetse risasi iravuga maiti iraboneka hariya muri Kavumu nuko ibintu byakomeje kuba bibi mana yanjye kwizina y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen nsabiye M23 umuka guca bugufi no kwegera gisegeti bakubaka igihugu cyabo amen sabye inema ubyanga zo gupfa neza murabizi noneho wakubyumva tumusabiye inema yo gupfa neza ariko ubyemere ubahereza urukundo mana ubahereza ubwumvikane uri bwakumvikana bakajya mu bishyikirano
umusabiye inema yo gupfa neza nka profete. Aha rero ngiye impamvu ngozi ibi mfite ubwoba kuko umutima nuko ndashiramwe amafoto n'amavideo, umutima uri kundya ukuntu isasu riri kuvuza ubuhu. Mbonye umusirikare aguruka umusozi nkiriya umuhibu, imbere hari umusirikare ngo taku, mbona ryamye hasi aramanutse ngo navuga ati Mungu risasi nakifuna mayiti koko. Aha muri Kibati ndi kureba ukuntu biri guturagurika. Ndavuga ati koko mana, no bamwe babari hirya, bamwe aba utuvideo baduhaye abari ku rugamba nyine barimo bagwana nyine badukurikiye utuvideo. Numva ngo mupe risasi piga yeye kwafamu roja bari guhamagara. Ndavuga ati noneho mana yanjye noneho uburyo abahimba bari kujagata. M23 sinonge nta n'ukuntu ari abahimba gusa, reka ntabwo ni ibihugu by'amahanga byose byahuriye muri Kongo byaje gufasha Iseyeti, byaje kumufasha, ntago ari abahimba. Reka ni murebe neza, hatarimo Angola, murebe neza harimo Zimbabwe, murebe neza harimo South Africa. Mbabwije ukuri nuko bose babisa abahimba. None murebe ukuntu bari kwambara. Nta musirikare wa Kongo ukiri kwigaragaza. Mubanze mu birebe bisobanura amahigo by'amahanga byagiranye ubufatanye na gisirikare bwihishwa byamaze kuhagera, kuko nuri kubonera kwisiga ibintu gifu mu maso by'imbiru. Ni murekera aho ngaho tuza ndi gucukumbura. Zimbabwe irimo, Zambia, South Africa, Tanzania, ibihugu byahuriye muri Kongo kurangiza M23. Kuko urabona nabo turi kubona ku rugamba by'amakara n'amakara. None abandi bambaye iki? Ubumasike bw'inzobe, ubuntu nk'ubupira bw'ubudodo. Izuru hakaza izuru, hakaza n'umunwa n'amaso hano. None bakambara amakasike, none hanga bambaye amaga. Mwagiye mushijika ko hano huzuye ibihugu tutabara. Bamundere bazandana. Bamundere uyo biringa ngana yo biringa moke kidogo moke bamundele bazandana bazakote ya FARDC. Wamundele oyo wa lobika nga abalobi aba Blackwater waza wa Amerika. Hapo nako kidogo tunapisha ndani kwa vitu waambie kama hii vita ni grage. Asa uburyo intambara imeze none uyu munsi naje ndi musha, kuko nange nabonye kuvuga nafugiye intambara nyivuga, ntangiye kuvuga ati noneho M23 ntangiye kora nkagiye kuzuka, ntangiye kugira ubwoba ati M23 ateganya igeze Kinshasa. Ngiye kubona nombona haje no hibu ni ibihunyira biri kuguruka. Ariko ngewe ntimuze kuvabo ni ngewe M23 yatsinzwe mu bireba, ntaga ni ngewe bivuze. Yatsinzwe za Kambanyu, itsindwa za Ntuze, ni ngewe yatsinzwe za Uvira, yagiye korerwa Tombe. Ejo bundi kumvisha atubwiye ati mu birometero 300 uvuye Masisi niho FARDC. Ye kumva numva ngewe mu kilometero kimwe yiryamiye nani kubaye. Ntabwo ari ngewe vraiment ngende kubona insinzwi, aho kubona insinzi bari kunyereka insinzwi, bari kurwana gusubiza inyuma, kandi barwana gutera ahubwo umva nawe gutsindwa. Bari kurwana no gusubiza ibitera inyuma, kandi barwanaga no gukomeza. Nimwongeye kuza kuvuga ngo papa bitangaza ngo yanga M23 ngo dore ko kimeze. Ngiye nkunda M23, nyikunda nishira imbunda hasi. Nishira imbunda hasi tuzakorana. Ese inkunda imitwe nyeshyamba naye babwiye nishira imbunda hasi nzajya kubasuhuza mbaganire ati mwiriwe ba grand frère mumeze ute, tini ngiye burya wajya kubifuza kugira ngo murame, kuko yaje ifite irambunda nta burame ntabwo. Soko iri hano drone reka drone nyine nta kundi kwabivuga, ariko risasi agifite irambunda
yazava aha agakomeza Kinshasa akagira agihumeka na drone na Sokoi na Rukubute kabiri igende mukongera mukarwana mugashika Bunyakiri ikongera kigendera mukarwana mukagera Warungu Korosi wazagera Kinshasa shiti yanjye wazageraho rimbarwa naha ngaha muri risasi na kifu na maite aha ngaha M23 bari kuyigurukaho aha rero Kibati Buhumba M23 yamaze kuhumva mu mateka nkuko yumvishije Mitimingi ikumva Katoyi n'ahandi hose igatakaza ubu rero aferi termine bye